Hello pralog pia longkum no akramen la pia shat ya klain bero de menta kasni ngan shat ya neu jackfruit la neu sopan de ale ya pa kum no nga shat ya neu chul de nang kong du ngala odrit kum ne ala sachwa nang ta asa odrit kum ne shwa ban ot yau ni uchul ngi dei ban ta pnyang pha ya ki shimplek ti khnang ban light na ka jing bitna man ta ngan pan seo shwa kuka kum ba san len ru sen teng la ai kum ba san spa mla teng ne ala pan kre us sa piat pat us la terpat de kini ge masala ngamut ban ber ha ni uchul ujira dhania ulong elaichi ujabetri batu somarit tementa yakini ngan grind di hang ni ngal adep grind yakini bara ngala shim phanyang ka karai kumbalai shamat ai tementa ngala ber sha udhonia uslatrpa nak to piat dengan sti sha kumne shphang adu bau ni piat un kam sao teu piat ula sao mantangan ber sau ni sing bat urung sun bla dep tung tiang ne na ber so ushirmit kumashi shamat ai ngan ber so ne masla bangala grind kumba arshamat ai ni kelas ma bang pha ta cinta junga ngala ber sa shi shamat garam masala mantangan ais unes usau khandit nang ta kamalu kat kum kajing tan kam ante khandit khna ma kan long sba nang ta kan lai na kajing in uni ujur bang ade phon ula i te mantangan chat kala king ski khnang ba kanum ing mantangan chat yang hakukal khnang ba kamasla kan rung ba ngan pin pa tang shi sin ta kala i ngan ta kala isbo ibang ba ngala ber udhania khandit khnang ba kan sma yubi shu kala ipang bhani jing ta janga dei te pra lokum ne nga shi chat ya ne uso phan haye ngine kan du biang sa shi sin la shim ta yo ha ga jan mit ngi tho ding pat ka wai ka recipe ka bathan mai khublai shibun shang suk